Bogari ngo n'umwami wa interview, umwamikazi wa interview, Queen of interview. Ariko ngo biravugwa ko mbona umuntu nawe ufite amakuru, niba hari ayo ufite watubwira. Iyi 1:55 AM Element bivugwa yuko yayivuyemo. Ja umunsi mwiza nshuti bakunzi ba Ram TV, uyu ni wa mwanya w'amakuru mugezweho nanjye NP Austin. Hano ndi kumwe na mugenzi wanjye Wanitich. Amuka bibabwiye mwabyumvise. Uyu munsi tubafite amakuru agiye atandukanye, adore zimwe mu ngingo araza kwibandaho. Hano dufite amakuru avuga kuri n'amakimbirane ari kuvuga kuri Muyango ndetse na DJ Brian. Ayo makuru hari ikintu wayaturushaho? Ayo makuru biravugwa yuko ibyo bari gupfa iki? Bari gupfa ibintu bijyanye n'ibyo mu kazi, nyine n'amashyaka mu kazi. Muri iyi industry nyarwanda cyangwa muri sinema nyarwanda dufitemo abantu bapfa ibintu byinshi. Aho buriya bari gupfa ku iki bijyanye n'iki? Wagira icyo tubwiraho? Ikigaragara icyo kibazo gishobora kuba kitaje ubu, ahubwo cyaraje mbere, wenda bahuriye nko mu kazi, akaba ariho hantu hava. Ariko ku makuru mfite sinzi ngo nabara ngo mu minsi ishize ngo bahuriye mu bintu by'amapati ni kwa Bruce Melody, ni kwande ntabwo mbizi neza, gusa ariko ngo bahuriyeyo uyu Muyango na DJ Brian ngavuga ko ngo ashobora kuba arenze uyu Muyango mu bijyanye n'iki se n'akazi. Niba ari ibijyanye n'akazi, maybe igitangazamakuru ntabwo kirabishyiraho neza, gusa uko twabashije kubibona ku gitangazamakuru aba bombi uko ari babiri bashobora kuba bafitanye amakimbirane ntazi utuntu tw'utubifu. Gusa habaye hari andi makuru twaza kubagezaho kugira ngo mubashe kubona amakuru agenga ibi bintu cyangwa se amakuru yuzuye. Ariko bikanavugwa yuko uyu DJ Brian yakomeje ashyira mu majwi uwitwa Muyango. Natwe nicyo kintu tukiri kwibazaho. DJ Brian amushyira mu majwi, sinzi ikintu batari kumvikanaho, ariko ibyo ari byo byose biri. Ariko nta n'ibintu biba birenze, usibye ko ibi birashira, nubwo wenda hari igihe baba bari gupfa ibintu by'akazi kuko ari abasitari nyine, ugasanga bari gupfa ibintu bigiye bitandukanye. Reka muhe n'urundi rugero mubwire kuri aya makuru. Kuri uyu bita Bogari ngo n'umwami wa interview, umwamikazi wa interview, Queen of interview. Ariko ngo biravugwa ko ngo n'ubundi ngari sheri we, ariko ngo bakaba bari bamaze iminsi batandukanye. Right now ngo bakaba basubiranye. Aho abantu babavuga iki? Abangaba content creation. Nabo content creator ndabyumva. Gusa ariko uyu mutipe Bogari ndamufana kabisa. Bogari akora ibintu byiza. Muri iyi minsi yari afite content yo kwiyogoshesha uruhara. Na Tupac kabisa. Iriya ni content idakutse Tupac kabisa. Ruhara muri iyi minsi. Ako buriya iva n'imvano yuko gushwana kw'aba bantu ngo bisa nkaho byaturutse mu bandi content creator. Ndakeka nigeze kuba ndi scrollinga kuri Instagram. Ni kuri feed ni Instagram, ashaka kuba ari kuri feed. Noneho mbona uyu Musinga, uyu content creator nawe witwa Musinga, uyu mujene yeze guhamagara uyu Roxa, Queen of interview. Ariko ura mujene nawe wayamwibiye. Ariko nawe ndamufana kabisa, ndamufana. Yigeze kumuhamagara bari live. Noneho arangije nyine aramujoininga, igihe bari kuvugana aramubaza ngo ukundana na Bogari murakundana? Uyu Roxa arambwira ngo reka murabo dukundana. Ariko ikintu cyo kirimo ahangaha muza uyu Bogari nawe yari ahari, abarabyumvise. Sinza kandi nigeze kubona ari kumucitinga byatanje nyine muraburiza kabisa. Sinzi niba hari ikintu waba ubiziho nyine tu.
ubundi ngo biravugwa yuko uyu nguyu Roxa yagiye agaragarizwa urwango na bamwe mu ba content creator b'inshuti za Bogali, harimo uwitwa Ice Mobi n'abandi undi ntabwo ndi kumwibuka neza, ariko Ice Mobi we ngo yagiye akomeza kumushyira mu majwi cyane. No ni ukuvuga ngo aba nibo ba Kagitero, niyo nkomoko y'ibintu byose aho byaturutse. Ngo na Bogali ngo ajya gukundana n'uriya mukobwa ajya kumuzana, ngo aba content creator bagenzi be ntabwo numva ko ari ibintu bishobora gutuma umuntu ashobora kuba yabreakinga no bakundana. Ariko biravugwa ko ngo n'ubundi Bogali niwe wazanye uyu Roxa muri ibintu bijyanye nyine na sinema, akaba ari content creator nawe ukurikiranwa cyane hano muri iki gihugu turimo. Bogali yashyizemo ukuboko kunini cyane kuko akenshi wagiye unababona na inshuro nyinshi no mu mavideo ye. Yego. Ariko Roxa nawe yarihirinze, aho twabura kuvuga yuko atabikoreye. N'umwana w'umukobwa rero ukomeje guharanira icyo akunda, avuga ngo nanjye ndashaka kuba umu content creator wo mu Rwanda kandi mwiza cyane. Uyu nawe akaba yitwa Elements, ngo ni nyuma yuko avuye muri label ya 155M. Ni ukuvuga ngo akimara kuyivamo ngo ari gukora ibintu bitangaje biteye ubwoba ku bandi bagenzi be birakomeye cyane. Ngasohoye indirimbo yitwa Ayaya. Ni indirimbo ariko ntaho ndayumvaho sinzi. Uyu mujene ari kumwe na Joshua Baraka, PNM, uyu PNM no muri Kenya. No muri Kenya. Ariko no kuvuga ngo ashobora kuba buriya ashobora kuba hari ikindi kintu bari kudupangira kirenze gikrititse kabisa, kuko no kuvuga ngo nese iyi 155M yayivuyemo kubera iki? Ku muntu nawe ufite amakuru, niba hari ayo ufite watubwira. Iyi 155AM Element bivugwa yuko yayivuyemo bitewe no kutumvikana n'abayobozi bayo. Ibyo bamusabaga ubwo simbizi, ariko habayeho kutumvikana, niyo mpamvu yayivuyemo. Ariko bibaho nibyo nahoze nkubwira, kuri aba bajene bano baba baramamaye muri ubu buryo, baba bibereye muri sinema nyarwanda, mu industry nyarwanda, bibaho nyine kuba bashwana nyine tu. Nibyo nahoze nkubwira, nk'uyu wenda Bogali na Roxa na Briane na banuza aba bajene ba umujene muyambo. Ewana bibaho kugira ngo nyine umuntu ewana bibashwane mu kuntu nyine. Ntabwo twakirwa tubifokasingaho cyane, gusa reka tugaruke ku kintu kiri hano hanze aha, ntabwo tuzi ngo kiri guterwa n'iki. Icyo twavugaho MTN ngo hari ikibazo gikomeye cyane iri guheka muri kuba members bayikurikirana kuri product zabo nyine, ndavuga ama sim card tugura n'amajyanye n'ama internet cyane, ibiki ama unite nyine muri ubwo buryo. Ngo ayari ama unite tugiye kujya tuyagura ukwayo, SMS tuzigura ukwazo.